deb atamızda berip koyuşulgan. Anan albatta Allah üçün, Allah'ın düğüne cümşalgan karajat, Allah'ın düğüne cümşalgan bir mal-mülk bu hiç vaqtda tekke ketpeydi Allah esepsiz. İnşallah ahirette görürüz inşallah. Albatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü hadisinde aytkan qaysı bir adam Allah üçün, Allah yolunda cümşalgan bolsa ol üçün dünyada o nesep olup qaytalik berdiler. Dünyada da aleyna ahirette esepsiz. Qaysı bir adamların da uşul jerde duruşuna bir жылуулук болгон себебинен бери рахаттанып жумага чыгып жатса, рахаттанып бир эч кандай кажалар болбосо, намаз окуп жаткан болсо, анын намаз окуганда канча ибадатында канча сооп болсо, ушундай бир шарт түзүп берген агаларыбыздын да үлүшү бар. Эч убакытта иншалла кемитилбейт. Bir жалпы дуа кылып берип коелу. Kendisine amin. Amin alif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي العذاب الاخره. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. Жараткан Аллахым сен бизден бардык